الكتاب الرابع عشر دفتر سبو إنا برندن القضاء نيوتا في نياوري. الباب الأول عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا ماكي القضاة نياو بين ثلاثة كوتاتو awalego nyaawo ben ko façon jitati ko groupe jitati yalla waden ka groupe modyo ithnani dido ben fofi nari ko yite yata façon jididi din fo ko yite yata wa wahidun façon goto on fedde wotere nden fil jannati nden do yata al janna yalla waden ka wotere e ino do detail mabbe rajulun gorko nyaawowo ma debbo si wi ama rajulun fi wi ama gorko ino naati gorko debbo arafal hadda o anda gonga kan faqada bihi o nyaawira gonga kan fa huwa ra'udu fil jannati ka aljanna o tefa o anda ko hombo mari gonga o jonnita jongonga gonga wa rajulun e gorko arafal hadda o anda gonga kan o janga o anda ko nidu a gerdede kono falam yaqdi be oron ka nyaawirde gonga kan wa jara o onyo fil hukmi e nyaawore nden sabu intérêt aduna makko fa huwa ra'udu fil nar ka nder yite yata malgré o gandal ko jangi do fo wa rajulun e gorko lam ya'rifil hadda o anda gonga few ade majjiyanko wingil janga waɗire ka justice ma waɗire ka julirde sabu fitum ɓaymo mari sabu e giɗale ma himo hulɓini mamo mari jawli ko finance faqada linnasi o ñawana yimɓe ɓen ala jaalin e hoore majjere e angal gandal fa waray oɗo kadi finnari ka yite yata yo Allah danɗo en rawahul arba wa sahahul hakim wa nabi hurairata radiallahu taala an qala rasulullah sallam man wali al qada kala halfinaɗo ñawugol kala waɗaɗo président de cour suprême kala waɗaɗo hoorejo gendarmerie hoorejo police ñawgol kala waɗaɗo mawɗo gorol yo ñaw hakke ko tawata o fawama nambara ne laaɗo make fakad dubi ha gomɗi haray o hirsirama be gayri sikkin ko aldaylaɓe ɓe mana o hirsama laaɓi ƴettaka o hirsa wona laaɓi o hirsira kono o hirsama ɓe mana o hirsama sallaɓi alego o hirsama sallaɓi ko ɗum ɗo noon wonɗen funsude mbuɗi men yenen koksidiren fiyo en wonu ko angal andugol dansere hunde nden probléme hunde nden rawa ahmad wal arbatu wa sahaw ibnu khuzaima wa ibnu hibban wa anhu qala rasulullah sallam innakum non satahrisuna ala al imara on larɗanay hoore yagal on haɓɓitanto hoore yagal wa satakunu nadama wontanay on ninsa yawmal qiyamati ñande dargal kala haɓɓitiɗo tawi ko kanko puusani hoore makko fiyo won hoore yagal ta kadi ko fi yo jamfo o puusiri nelaɗo maki wontonoya on ni so ñande dargal fa ni'matil murdi'a aduna o moƴƴi ko o moyninta wa bi'sal fatima hino boni ko entata rawal bukhari allah yo aduna moyniniri en no moƴƴiri entira en no moƴƴiri amin wa an amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu annahu no kanko sami onani rasulullah nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu heɓe maka ida hakama al-hakimu so ñaawo ñaawi fajetada o tinnike ثم أصاب رفتي أو هوري سواب فلو أجران ممر جدي جديد وإذا حكم سي أو نياوي فجتاد أو تنك ثم اختار رفتي أو فلجي أو نياوي ريفنان كنو نهر اتواري أو فلجي ووب أرى توزر فلو نودن مأجر جدي سبكو تنك ومتفق عليه ونبي بكر رضي الله تعالى عنه قال ويسميت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بماك لا يحكم أحد وتقول من ياو بين اثنين حكم لهم بديد وغضبان هريم مني كفي أنه سيطان بوسيمو monemo wondi on o itta ɗum e goɗɗo e maɓɓe muttafaqun alayh wan ali radiallahu taala anu qala rasulullah sallam ida taqada ilayka si ñaawinike kama rajulani yimɓe ɗiɗo fala taqdi lil awwal ta ñaawan aran on jonnitama gonga de hatta tasma kalama al akhar ha jentoɗa yewtere o yanden kadi ɗon fa sawfa tadri aray anda kayfa taqdi konno ñaawirta kafiro o hadise ko ɗo pullo fuuta tippi wi lefol gotol ño'etake قال علي سيدنا علي ماكي فما زلت مسيرال قاديا ميدو نياوا بعد باودو روى أحمد وأبو داود الترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان وله نور حديث شاهد سيده عند الحاكم من حديث ابن عباس وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت بماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم نون تقتسمون إلي on haɓa yeddodiron alon ka an feere wala kono wala allakum no gasa wala allah ba'dakum no gasa yoga e mon an yakuna nde laatoto alhana hino ɓuri wawude addude argument de hujjati hujja makko min ba'din immorde yoga bi mana no gasa woɓɓe e mon hara no ɓuri andude boloyi no wawata gerdude ha heɓa gonga fa agdiya lahu mi ñawana mo ala nahawi
e dow embere ma asma'u min huno mi nandiri mo noon selon explication makko on ɓay mi tawaka ha waɗi mi anda ko wirni façon explication makko ta no holli mo mari gonga mi jonnitamo gonga kono noon no gasara ko wawgol yewtere turugol ñeña makko mi laaɗo maki faman qata'tu lahu kala mo mi taƴani mi jonni min haqqi akhihi faman qata'tu lahu kala mo mi taƴani ɗum min haqqi akhihi immorde geɓal musidɗo makko shay'an goɗɗum fa innama aqta'a lahu yo andu alay komi taƴi mi jonni mo ɗum ɓita tan ko taƴande minan naari immorde yite muttafaqun alayh bimana kala mo mi jonniti goonga musidɗo makko on tawi ko kanko jogii fenande mi ƴetta goonga musidɗo makko mi jonnitamo kanko saabu tum fiiɓamo wawi yewtere hara yo andu min ɗo mi mara probléme hara mi taƴi geɓal yite mi jonnimo ɓa kanko himo andi wan jabir radiallahu taala an qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiɓe maka kayfa taqudusu ummatun ko honno laaɓirta mofte ɗe andanɗa hoorema la yuhadu jaɓet ƴettetake min shadidim immurde tiiɗuɓe maɓɓe ɓen li da'ifin fiiluɓe maɓɓe ɓen bimana ko honno mofte malirte hooreɓe maɓɓe ɓen jonnitata to sokuɓe maɓɓe ɓen haqqiji muɗum ɗin hooreɓe ɓen e yeeso ɓen e tedduɓe ɓen ñamayluɓe ɓen ko ɗum woni ko fanda bimana ra ibn hibbana walahu shahidun min hadisi buraydata inda al-bazzar wa akhar min hadis abi sa'id inda ibnu majah wa aisha radiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu min nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu be maka yud'a bil qadi noddoyte ñaawoɓe al adil nunɗuɓe ɓe yawmal qiyamati ñande dargal noddoyte ñaawowo nunɗuɗo ñande dargal fa yalqa o fere min shiddatil hisabi fa yalqa o hawra min shiddatil hisabi ko ɓuri sattude e hasbore ma yatamanna ko tawata o yelota ko annahu no kanko lam yaɓede hara o ñaawali bayna isnan hakkude yimɓe ɗiɗo fi umri e gurdam makko ɗan ha hande ko on ɗum noon famuɗen ɗum ɗo ko ñaawowo nunɗuɗo on si o noddama ñande dargal ñaawegol fi ko ñaawuno o heɓay sattede ha o yeelo moodi hara o ñaawano hakkude yimɓe ha hande ko on noon famuɗen ñaawowo nunɗuɗo justice guinéen gendarmerie guinéen watten yiili rawa ibnu hibban imamuɓe guiné ligue islamique watten yiili wa akhrajahu al-bayhaqi wa lafzuhu fi tamratin bimana wo e riwaya go wo o yeloto hara o ñaawali hay fi tamarore wajjere wa nabi bakrata radiyallahu ta'ala an nabi sallallahu alaihi wasallam qala wi lan yufliha malataka qawmun yimɓe walla halfimɓe accirɓe amram fiyake maɓɓen imratan sonnajo kala leydi ndi debbo laami kala galle nde debbo laami ka islam ɗe galle ɗon ma ndin leydi ma on quartier maletake hay so tawi woni ni noon ka guite men hiɓe wuuri e jam kono ɓe wuurata e jam rawahu al-bukhari wa nabi maryam al asdi radiyallahu ta'ala anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala man wallahu llahu shay'an kala mo allah halfini goɗɗum min amril muslimin immorde fiyakuji julɓe ɓen foti ko julurde foti ko l'école foti ko labtani foti ko ngesa foti ko poste président ma ministre ma chef quartier yagal ko woni wo ko woni fahata jaɓa o wirni o suuɗi an haajatim ga e haajuji maɓɓe ɗin wa fagrihim e hattojine maɓɓe ɗen ihta jaba allahu on wirnoyay allahu on heedoyay duna haajatihi e ga e haajuji makko ɗin akhraja abu daud at-tirmidhi kala wirnuɗo e ga e haajuji ɓe o laami ɓen aaligoy kalɗo ɗelegoy awa allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum firi kanko kadi o kalaymo wa nabi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qala la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah huuɗi arrashi yenuɗo wal murtashi e yenaɗo filu komi fi ñawore allahumma harayɗa mari gonga ko wonɗa yenide ko fino hettita gonga kan leydi ndi ndi woni corrompi haray ɗon an yenande ngenari ndi yenuɗa ni fi a hetto gonga ma kam madama ɗa mari e gonga haray an a jeyaka e kuddi ndin amma noon mo yenuɗa jonnuɗa on kanko haray o naati e kuddi ndi saabu mo duwama jonnutude gonga ma kan hara a yenalimo amma o ɗo yenuɗo fiyo hettu gonga tawi ko fenande o mari ɗon kanko fo e yena ɗon hiɓe e nder probléme kawa ahmad wal arba'atu hasana tirmidhi wa saha ibn hibban wa lahu shahidun min hadith abdullah ibn amr inda al arba'ati illa an-nasa'i wa abdullah ibn zubair radiyallahu ta'ala anhuma qala o wi qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam nela allah ñaawi anna al khasmain no haɓo ɓe ɗiɗo yaqa adani ko ɓe joɗɗini bayna dayil hakim yeeso ñaawowo wona ko ya ñaawe to o ya ñaawe to o ya kañum